reka mwinjize mu kiganiro muri buno buryo. Kuva Imana yarema isi n'iyindi mibumbe, umubumbe w'isi niwe mubumbe umwe rukumbi wabashije gucumbikira ikiremwa muntu kikabasha kubonera ku isi buri kimwe gikenera. Gusa ibi ntibikuyeho ko kuri uyu mubumbe kugira ngo ubashe kuwubaho bisaba gukora ndetse ukanakora cyane. Ibi ubibona umunsi nubyuka mu gitondo ukagenda ugahagarara mu muhanda, uzabona urujya n'uruza rw'abantu buri wese ahangayikishijwe n'akazi agiyemo. Ibi nibyo tugiye gushingiraho rero. Mu gihe bamwe baba bahangayikishijwe n'ako kazi kabo, hari izindi mpuguke ndetse n'injijuke zabashije kugera ku bumenyi buhambaye. Aba mu gihe abandi bahangayikishijwe n'ibibatunga, bo bahangayikishijwe no gukora ibisasu kirimbuzi byashyira hasi isi mu kanya gato nk'ako guhumbya. Niyo mpamvu muri kano kanya ngiye kugutembereza mu bihugu 10 byabashije gukora ibisasu kirimbuzi bikomeye kurusha ibindi. Ibyo bisasu bikaba ari bimwe mu bisasu byashyira hasi isi mu kanya gato nk'ako guhumbya. Nguhaye ikaze mu kiganiro. Iyi ni Ahyani Nation TV. Nje muba mugiye kubana muri kino kiganiro, nitwa Wairan Tiger. Nguhaye ikaze, gusa nimba ari n'ubwa mbere ubashije kugera hano, kandira kuri buto ya subscribe na like ndetse ujye no muri comment umbwire uko babonye video. Rero nta gutinda, reka dutangire video ndetse dutangire n'ikiganiro cyacu. Mu mateka y'isi habayeho intambara ebyiri z'isi yose. Iheruka yasojwe n'ibisasu bya kirimbuzi byatewe Hiroshima na Nagasaki mu gihugu cy'Ubuyapani. Ibyo byari bikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intambara ya gatatu y'isi yose ubu iramutse ibaye, yaba ari imperuka y'isi, kuko ubu ibihugu byinshi byamaze kwigwizaho ibitwaro kirimbuzi. Ibi bitwaro bikaba bishobora kurimbura igice kinini ku isi, kigasigara ari nk'ubutayu butagira n'icyatsi na kimwe. Ibihugu bimwe byigamba ko bifite ibitwaro bikomeye bya kirimbuzi, gusa hakabamo n'ibindi bihugu biba bifite ibitwaro bikabibika mu ibanga bidashaka kwerurira isi. Gusa hari n'ibindi bihugu bikigerageza gushaka buryo ki nabyo byatunga kuri bino bitwaro, kugira ngo byizere ko umutekano wabyo umeze neza 100%. Ari nabyo bihugu tugiye kuba tugarukaho muri iyi video. Rero nta gukomeza kubicisha amatsiko, reka dutangire. Ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite ibitwaro kirimbuzi bikomeye ku isi turasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu bidashidikanywaho ko bifite ibitwaro bya kirimbuzi. Igeragezwa ryabyo rya mbere ryakozwe tariki 16 Nyakanga 1945, ndetse Ubuyapani kugeza na n'ubu burakibasirwa n'ingaruka z'ibisasu bibiri bya kirimbuzi byatewe muri iki gihugu bikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihugu kiri mu mubare w'ibihugu bifite ibitwaro bya kirimbuzi byasinyanye amasezerano yo kudaterana no gufashanya gukumira ibindi bihugu bishaka kwigwizaho ubu bwirinzi. Ku mwanya wa kabiri mu bihugu bifite ibitwaro kirimbuzi bikomeye ku isi turasanga igihugu cy'Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya nacyo ntigishidikanywaho ko gifite ibisasu kirimbuzi. Ibisasu by'iki gihugu cy'Uburusiya byageragejwe bwa mbere tariki 29 Kanama 1949, kandi iki gihugu cyagiye kirangwa n'ubushotoranyi bugaragaza ko iki gihugu cyihagazeho. Iki gihugu bigaragaza ko cyihagazeho kandi kitahangarwa n'ikindi gihugu na kimwe kuri iyi si. Uburusiya kandi ni igihugu cyamaze gutangaza ko
cyiteguye igihe cyose haramuka hari ukinishije kubagabaho igitero. Gusa nyuma y'uko ibi bidahagije nibwo bwaje kwambarana na Ukraine, ibyagiye bihabera murabizi mwese. Gusa ibi nibyo bikigira igihugu cya kabiri gifite intwaro kirimbuzi kurusha ibindi bihugu ku isi. Ku mwanya wa gatatu mu bihugu bifite ibitwaro kirimbuzi byihagazeho ku isi turasanga igihugu cy'Ubwongereza. Ubwongereza nabwo mu buryo budashidikanywaho bwibitseho ibitwaro kirimbuzi bya rutura ndetse byageragejwe bwa mbere tariki 3 Ukwakira 1952. Ubwongereza ni kimwe mu bihugu bidakunda kugaragaza ubushotoranyi, ariko gihora kiryamiye amajanja ku buryo nta kindi gihugu cyarota kukigabaho igitero. Ubwongereza buri mu mubare w'ibihugu bifite ibitwaro bya kirimbuzi byasinyanye amasezerano yo kudaterana no gukumira ibindi bihugu bishaka kwigwizaho ubu bwirinzi. Ku mwanya wa 4 mu bihugu bifite ibitwaro bya kirimbuzi bikomeye kurusha ibindi ku isi turasanga igihugu cy'Ubufaransa. Ubufaransa nabwo bufite ibitwaro bya kirimbuzi ndetse tariki 13 Gashyantare 1960 habayeho igikorwa cyo kubigerageza. Iki gihugu cyo ku mugabane w'i Burayi ni kimwe mu bihugu usanga bitera inkunga ibihugu biri mu ntambara, kandi ntawapfa guhirahira atera Ubufaransa kuko buzwi ko bufite ibitwaro bya kirimbuzi. Ubufaransa buri mu mubare w'ibihugu bifite ibitwaro bya kirimbuzi byasinyanye amasezerano yo kudaterana no gufatanya gukumira ibindi bihugu bishaka kwigwizaho ubu bwirinzi. Ku mwanya wa 5 mu bihugu bifite ibitwaro bya kirimbuzi kurusha ibindi ku isi turasanga igihugu cy'Ubushinwa. Ubushinwa nicyo gihugu cya mbere muri Aziya gifite ibitwaro bya kirimbuzi byinshi. Nta muntu wahangara iki gihugu, kandi uwagishotora wese aho barwanira nta n'akatsi kahasigara. Ubushinwa bwagerageje bwa mbere ibitwaro bya kirimbuzi tariki 16 Ukwakira 1964. Ubushinwa buri mu mubare w'ibihugu bifite ibitwaro bya kirimbuzi byasinyanye amasezerano yo kudaterana no gufatanya gukumira ibindi bihugu bishaka kwigwizaho ubu bwirinzi. Ku mwanya wa 6 mu bihugu bifite ubwirinzi bukomeye kuruta ubw'ibindi bihugu turasanga igihugu cy'Ubuhinde. Ubuhinde bwagerageje bwa mbere ibitwaro byabwo bya kirimbuzi tariki 18 Gicurasi 1974. Ntago bikunze kubaho ko Ubuhinde bushotora ibindi bihugu, ariko nta n'ikindi gihugu cyahangaye Ubuhinde kuko bizwi ko mu buryo bweruye babibitseho ibitwaro bya kirimbuzi bya rutura. Ubuhinde ntiburi mu mubare w'ibihugu bifite ibitwaro bya kirimbuzi byasinyanye amasezerano yo kudaterana no gufatanya gukumira ibindi bihugu bishaka kwigwizaho ubu bwirinzi. Ku mwanya wa 7 mu bihugu bifite ubwirinzi bukomeye cyane kurusha ibindi ku isi turasanga igihugu cya Pakistani. Tariki 28 Gicurasi 1998 nibwo Pakistani yagerageje ibitwaro byayo bya kirimbuzi. Pakistani ni kimwe mu bihugu byihagazeho bidahangarwa n'amahanga abonetse yose. Pakistani ntiri mu mubare w'ibihugu bifite ibitwaro bya kirimbuzi byasinyanye amasezerano yo kudaterana no gufatanya gukumira ibindi bihugu bishaka kwigwizaho ubu bwirinzi.
Ku mwanya wa 8 mu bihugu bifite ibitwaro bya rutura kurusha ibindi ku isi turasanga igihugu cya Koreya ya ruguru. Koreya y'Amajyaruguru iri mu bihugu bizwiho ubushotoranyi no kwishongora cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Koreya y'Amajyepfo ni bimwe mu bihugu bidacana uwaka n'ikindi gihugu, ariko kuba ntacyo bagitwara ni ukuba bazi neza ko bafite ibitwaro bya kirimbuzi. Tariki 9 Ukwakira 2006 nibwo bakoze igerageza rya mbere ry'ibitwaro byabo bya kirimbuzi. Koreya ya ruguru ntiri mu mubare w'ibihugu bifite ibitwaro bya kirimbuzi byasinyanye amasezerano yo kudaterana no gufatanya gukumira ibindi bihugu bishaka kwigwizaho ubu bwirinzi. Ku mwanya wa 9 mu bihugu byihagazeho mu kuba bifite ibitwaro bya kirimbuzi turasanga igihugu cya Isiraheli. Isiraheli ni igihugu cyihagazeho ariko kandi kidapfa kwerura ko gitunze ibi bitwaro bya kirimbuzi kuko hataragaragazwa ingano y'amatoni iki gihugu kibitse. Hari abashakashatsi batandukanye bagiye bagaragaza ko Isiraheli ifite ingano nini cyane y'ibitwaro bya kirimbuzi bihishe mu mutamenwa. Kuko batapfa kubyerura, Isiraheli nayo ntibarizwa mu mubare w'ibihugu bifite ibitwaro bya kirimbuzi byasinyanye amasezerano yo kudaterana no gufatanya gukumira ibindi bihugu bishaka kwigwizaho ubu bwirinzi. Ku mwanya wa 10 mu bihugu bitunze ibitwaro bya kirimbuzi kurusha ibindi ku isi turasanga ibihugu birimo Ububiligi, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuholande na Turukiya. Ibi akaba ari byo bihugu 10 bifite ibitwaro bya kirimbuzi kurusha ibindi ku isi twashakaga ko tugaruka muri kano kanya. Ndagushimiye cyane wowe wafashe kanya kawe ukabana nanjye muri iyi video. Ni iby'agaciro kubafasha umwanya wawe ukareba ino video kuva itangiye kugeza irangiye. Iyi ni Ahiyani Nation TV, naho njye mukomeje kubana ni Wayirani Tayiga. Ndabakunda cyane, gusa ntiwibagirwe gukanda subscribe, like ndetse na comment yuko wabibonye. Ndabakunda cyane, dusubire mu bindi biganiro.